Ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Idem vám hodnotiť YouTube kanály. Takže, tu som si už pripravil zoznam. No, takže, kvapko, ne, dobre. Mali by si zobraziť kanál. No dobre, shorts. Ty kokos, ale netočí dobre. No tak najprv ideme videami. Čo je bogy. Dobre. Dobre. Nie je to nič moc, lebo tam iba hrá. On hráva asi Geometry Dash. Dobre. No. Shorty. Arture, do piči! Arture, do piči! To je dobre. Arture, do Dobre, piči! dobre. Arturo, do piči. Arture, do piči! Dobre. Arture, do piči! Počkaj. Arture, chytej. Arture, do piči! Calling to dad by to ice cream. Arture, chytej! Nie! Nie! Arture, do piči! Ja to idem natočiť. Arture, chytaj! Jo! Arture! Tak som si vynížil do... Jajajaj! Právě jsem dopsal poslední díl kouzelné školky. Po 23 letech. A je konec. Bude páčiť. This is a 3-second song. Got lava and chicken? Ještě jsme dosáhli 100 000 Arture, do piči! Prechyte, jo? Nemám, ja tebe také ty píčo, kurva, promiň. Kreténe. Tak dobrý content, ale máš strašne málo videí typku a 58 odoberateľov. Natočil livestream. No, Lucia Lakijová. Zobrazička. Ona tu natočila svoje decko. Luca. Či je Luka, alebo ako? Nie, Luca. Ba.